Hak sauterik urampang ka jingwan thep kerteng ki kertong kamduna shu ik phongot ki kertong bakin wan shakmat ban thep kerteng khamtam hapo is kasil sapo ka office returning officer batla ban sakhi ki babon ki kide ki bapau khman hagani ka si lala ban yu i ba wei ki udai vice president ka national people party uba preston tin song ulong ka jinkhun ka npp hakani election kan dei ka thong ban wan shakabor ban yo sinsyar hino ya ka jalla tangda ka npp Kumbalong hi mentana kalian jom ka parti NPP kaba ngiyayaj keleng sodom jom ka jela bele megla berkoi dekat bati konsesi ki kandidat jengi dekat kum ka jengi kelong ba lakum no menta ka gedi akan ni ka election ka banlong artinya terik ngiti kena ba bagin yo ya ka majority ka absolute monoji ka bangin yo ba akan ni ka election Kadon kan ikaw jika kau mau bawa preston dulu bilang kau semua menteri rumah jupoi transport konvensi itu ni berbicara kata kata ka basuk Aisyah ki pai ba jong agla sutu bahai nomor ba kejing bom boy mangas konstitusi kalau bagi pun kampalat ni absen syan ni apnia je jela baik begala berkoi den rei ka ei ka ba nganga kulari ki pai ba kalau maka kam kan krem kham jam ban ka tin bat mle ta kata ndon kam ban yo i yang amar pat den rei ai be ki jingkerku ki kam ki development ki ba per itu cepok konstitusi je ki berkoi Anwar kan ka civil subdivision kila kan tuar kamlang komisioner kita tinggal nga kabangadon man ongkong sngoba swaban kren dalek verify lada kamlong functional sngoba ban lek verify ya ka dire ko mga ong implementa ki pajba jungi apo ka civil subdivision purusla age jaka begin one ye decision ki baper ki ka supply room ta kladon nanti bat ki babun menta ki department la ki branches ki baper ka bangin sadang ra chuju je ko mo pi ya menta himpat la ban ralun namar badang move ye ka sanction jongki branches ke baper tin re ko mau pi katu kan itali ngilale akaba pin ong ya ke ban le registration baper mentana menta ban finalize ki wholesalers ngilale amte nang tai ki excise bat ki katu kan ki branches kala tre kapon api apa yale election ni uba apa yale bat ki bapersya kabamut baru ai kakta mentang trying don ko benri nyongut ke banele tegamut habila election hiskut hui la ka jong ka kamram ke begini kalau bagi kuat berjob ndai tamanga ndai baru ki kandidat ki kuat berjob Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela